We vamo. Urumva ya amazina yanjye banyitwa Abiro Komodite z'igihugu ry'amashashi amasugura kicana kabiri. Mu magambo make rero urumva nzokugurira fone ndakugurire none kandi kantu kose wumva ukunda urumva gusa nyine urumva hama wewe byari muhira bazoba batetse inkoko ndoca mbanza ndayibitako nje mbanza nzanire shere wanje urumva hama ntegereje kuyiba kuza ndotashe gusa nyine zotuma nabizimwe nzoguhana na kimwe n'ubizi kiri kuri jeyo narasezeranye je uko Imana nguca nkugurira fone urumva uzoyingurira ryari yewe nukuri mbuca nkugurira fone mbere umunsi tuzoyigura amaboko utayifise telefone fone je ndayifise nuko nayitijije umuntu nayitijije umuntu kandi she umunsi mbere nzokugurira fone nzobanza nakujana i Bujumbura dutembere muri Tanganyika waraho uragera none ndabizi kuko n'ubundi abana bimabaye ntibapfa kuja i Bujumbura urumva nyene reka sheri wewe yewe naza nabona uwundi nta mukobwa nigeze kuva mba nta mukobwa n'umwe ndigera ariko rero wewe umaze numvise byose aho nturi kurambere yo mu buzima bwanje pe ntabwo nzanigera mbesha aba nkanjye umusore nkanjye wesha numva nyine sheri none gashira tutabeshanye hari umusore urabona agutembereza imisozi nk'iyi ibiyaya nkabijya nabibonye sheri bye oya ntabwo se n'ibiki murimo ibintu n'ibiki hewe se n'ibiki murimo barira n'ibiki murimo urumva nyine oya n'ibiki umugabo wanjye umbe ndakubwire nimukoreho rindira cyumvikane rindira none wewe ibi ni biki ibi ni sheri wanje ariko siramenye wagakotura umukobwa awe nako ni sheri wa iki ye nako ni sheri umve ndakubwiye uyu mukobwa agiye narambwira ngo reka ntume ndagucumehe uri kubwira ngo uzonjana kuri reka we oya bamurumbwire murekure kwaranza murekure gasopo ntukoreho gasopo none sheri uwe hari sheri wawe uwe hari sheri wawe umve nyaru nyanga tugeye nyanga mujana ubyabira kuraba subira inyuma abagabo oya nakumujana no mwaka nawo wavuye he nibiki haguruka sindakufika umve ndababwira nibiki mwe umva musinga ntahewe oya pomora jewe oya ibiki beka wanje pomora umva ndababwira siramenye wowe sheri wanje ukikiwe mugomba musambane cha urambwira apana gako akaraya nako reka twumvikane umve ndababwira twumvikane uyu namuti imbire nimuvuge buke atwumvikane kumoya kubikira nibe wewe nihazavuga umwe reka mvuge rero urumva ndagisanga ino maranya kuva uragapfana ni hano kuri urati uyu namuko urati utasanga bari muri nawe cyakandi uragapfana yakira yakaba ikigabo no kuvuga basanze bamaze kwakana yego nandi bambera impamvu agakotura oya sherwani umva ndakubwiye ntakashiri wawe kujana nimwumvikane mwabagire katwumvikane vuga uko byagenze urumva rero iyo twarakundanye ndabizi neza ko twakora ariko twari twarahebanye urama urumva ko mwahebanye urama wamubyewe tuza wamubyewe twahebanye uno munsi nyibagirwa nyina kubakika genda uraza kuri ba kujya nawe uza muri yakubinda aguhindaza nyizo n'undi munsi watuza kubinda aya je ntago nabinda uyu mubire ikimenyamenye wamubyewe genda mureke uyo wewe n'uyo rindira bagenda ujya kumwitwara ngiye kumwitwarira
wewe ntabwo ndamuzi gaho nyene ujya ntaho niwe hakana bakana ujyane n'urukecuru ntavyo ubona areka kana gakumi gatagasoje urindira tuvugane kwanza ambwiye ati wazujaye iwabo nagiye umunsi umwe ntama kubera ko utaje muhira nkaguhinda muhira turabuzinga nani mambo nagiye nawe nyine nimburikira ya utubivuga ukambwira ati nta wundi mukobwa kuvuga ngo nije dukundanye hamwe uwo yaje mu gutindira shake mu mpebe mwese ikiza nuko amazina yanjye ari rujya amashashi nzobamenyuza ndabapyo ndakure ndabake turi muri 2025 ibikobwa ni byinshi